Turabasuhuje tunabaha ikaze bakunzi ba HD Global Media, ni umwanya w'amakuru agezweho mu Rwanda. Njye ugiye kuyakugezaho nitwa Daniambo, umurongo ni HD Global Media. Bityo nimba ugezeho bwa mbere ubanze ukanda kuri subscribe maze ubundi tuze dutangira amakuru yacu mu buryo burambuye. HD Global Media. Amakuru yacu tayari mu Rwanda tubabwire ko bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu bafite ubutaka bwabonetsemo amabuye y'agaciro ya Beryllium barasaba ko bahabwa ingurane ikwiye kubera abantu bijanditse mu bucukuzi butemewe baza bakirara mu mirima yabo bagacukura ku ngufu ari nako bangiriza imyaka ihinzemo. Abaturage bo mu murenge wa Nyundo mu tugari twa Kavomo ndetse na Mukondo bavuga ko hashize igihe gito batangiye kwangirizwa imyaka yari ihinze muri aya masambu. Bikorwa n'abaturage biganjemo abaturuka mu mirenge ya Nyamyumba n'uwa Kivomo na Nyabirasi yo mu karere ka Rutsiro bitwikira ijoro cyangwa bakaza ku manywa. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper mu kiganiro n'ikinyamakuru yavuze ko ikibazo cy'aba baturage bakizi ndetse batangiye ibiganiro n'urwego rubifitiye ububasha. Akomeza avuga ko mu isuzuma ryakozwe basanze mu baturage bari bahafite amasambu nabo bagiraga uruhare mu bucukuzi butemewe bwakorerwaga muri iyo mirima. Meya Murindwa yavuze ko mu gihe leta izaba yamaze kuhabonera umushoramari uhacukura bazahabwa ingurane ikwiriye. Itegeko nimero 0/22/2024 ryo ku 26 Kamena 2024 rigena ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu ngingo yaryo ya 4 rigaragaza ko uburenganzira bwa nyir'ubutaka ku hantu hatangiwe uruhushya. Mu gaka karyo ka kabiri havugwamo ko iyo ubutaka bugaragayemo amabuye y'agaciro mbere y'uko umuntu wahawe uruhushya atangira ibikorwa bye byo gucukura aha indishyi ikwiye nyir'ubutaka cyangwa undi wese ubifiteho uburenganzira mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu karere k'ibiyaga bigari umutwe w'iterabwoba wa ADF NALU wiciye abantu 47 muri kiliziya ya Komanda muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri. Umuvugizi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FCM23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko koko abo barwanyi bishe abaturage ku wa 27 Nyakanga 2025. Yavuze ko leta ya Kinshasa igaragaza ubushobozi buke bwo kurinda abaturage bityo FCM23 ihita igira inshingano zo kugarura ubutegetsi bwa leta mu bice byose bya Kongo. Amahame y'ibanze yashyizweho umukono hagati ya FCM23 na leta ya Kongo ateganya ko mu nzira zo kugarura amahoro hagomba guhagarikwa imirwano hagasubizwa ubutegetsi bwa leta mu bice byose bya Kongo. Reka tuyasoreze hanze Afurika tubabwire ko abantu 11 bari mu iguriro muri leta ya Michigan batewe ibyuma barakomereka ukekwaho iki cyaha ahita atabwa muri yombi. Byabaye ku 26 Nyakanga 2025 mu iguriro rya Walmart. Abatewe ibyuma barimo abagabo 6 n'abagore 5. Umuyobozi wa polisi yo mu gace ka Grand Traverse Michel Sheya yavuze ko amakuru bafite ari uko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi atari ibintu byateguwe kuko ubikekwaho yateraga icyuma umuntu ntacyo agendeyeho. Ukekwaho iki cyaha ni umugabo w'imyaka 42 utuye muri Michigan kandi bigaragara ko nta muntu bakoranaga. Ibitaro bya Monson Medical Center byanditse ku mbuga nkoranyambaga ko abantu 11 kugeza ubu ari bo bari kwitabwaho. Sheya yahamije ko batandatu muri aba bantu bari barembye cyane naho 3 byasabye ko babagwa kugira ngo bashobore kuvurwa. Ni ko dusoje aragezweho kwa none, reka tubashimire cyane tubabwira ati ciao ciao. HD Global Media.